Pinia bangke 15 installment PM Kisan Komantu adet sinang kacitabi ma labangso puthak sinali tomhan labangso video along nang than pachini ponikpo lapen details mate klarda galam kai kya sonali tum labangso video arlosi thekpon long ikpo tangte aprangsi kardom kadu kave karbitich 2.0 YouTube channel long kilangara do anafas tame nali tum jong sila bangso YouTube channel long nang kahumri milang pulte ka chinghon pen subscribe ikon lapen latest update kilong verja phan adung het belarjan thekling hala bangso adim ta nali tum berpon igdet non tangte non la PM Kisan 15 installment kumantu sinangga chithabi mala bangso puthakle pathiek pen chithan pononang lapen lang pononang tangte non pathiek pen chithan pononang kumantu arnisi la 15 installment PM Kisan labangso tang kanang ka chithabi mala bangso det bang dak chithan pononang kidam tang 14 installment labang kedak nani tum la screen along thek ponong 27 July a chiklo sidak nang chithabi klo lase non la 15 installment abang komantus na chithai mala bang so puthak non pathiek pen chithan polona lapen PM Kisan no amen ki do tum abang KYC jong se complete pelang pulte nali tum online KYC mate nali tum ami thanga a mobile pen stame KYC bang nali tum claim on la KYC po option ri la bang so dim nali tum ber igon dak ber ik det pen nali tum I think no dak kaprek interface mata kimi dak thek long pol la pen nali tum Aadhaar number bang nali tum dak ber ik nang pol la pen dak search long ber ik nang pol la dak Aadhaar number la pen hoda nali tum data long igzi la bang so data nali tum dak KYC bang claim on lo la pen nili nang li tum hanang peklang pon tu ik po la pen jong se nali tum akimi jong se apply pula non da option at pon ik la new farmer registration la bang so dim nali tum ber igon new farmer registration adim lapen det nali tum Aadhaar number lapen mobile number state select pen stamen nali tum dak aprang process man nali tum claim pon ikmelo labang so ka apply ni a process tamen ni ki dam tang a video long stamen nali tum phanang than pachini pon iklon nali tum jong silang nam delang pulote labang so video ki jut molom nali tum link long eximate arjan theklo labang so arjan ong ber pen stamen nali tum langdam ikmelo lapen ke dam tang hot 14 installment kelong abang fumate abang fiatum stame and nalitum status tang si lang ikipulte dak know your status podim berigon la non new option dak add pon ikello la sinalitum labang ta kachelang ni status ta kinang sot athima 14 installment long stame non 15 installment bang long ikine mate ison sonia dim nalitum kichok che dukok ta hi mine la sinalitum la know your status podim berigon la pen nalitum odak beneficiary ID ber pen stame nalitum lang pon ikmelo nili pathiek pen dana pik lang pon sia phan bor ipon ikpu know your status padem ber ik det pen nalitum enter registration number nalitum thekloin nalitum la registration number bang dak du ikpo la bang sodim ber igon la pen la screen long ke thek pon long captcha nalitum la da captcha podim dak fill up ik nang pol la pen puthol la pakung thekloin get data la bang sodim ber iklo pulte nalitum status mate nalitum dak details bange na chiklang ik pola penali tum jong si land shading la pen ada KYC lai hu jong si green tick do thailo pul nali tum thanda claim ik nang nelo la 15 installment afan chong hong ik lok ta choklo la pen jong sing inglong long ni jong si problem do pulot nali tum non pen pachok ik bomon la pen hodak PM Kisan long pen Aadhaar card along nali tum amen jong si chingbar bi pulot nali tum la da kimi option da add pon ik elo name correction as par Aadhaar labang sodim ber ikon la penalitum correction bangke claim iklong lo mate nalitum minas mata correction bang claim iklong lo da pen la son lo akimi ka apply ya tum abangke documents copy pilo 9G labang kanili nalitum han kedam tanga bidlong kan than pachini pon iklo puthop nili non nalitum han asap service tanam pachini pon ikpon nalitum long bank passbook do nangpo bank passbook labangke Assam Gramin SBI stame jogi sitame nalitum long do pulote Indian Post Payment Bank labang sikimizi labang sa account nalitum pudam ignang po lapen land pota ba nalitum du igvek nang po long le pota bangke halabang so long le pota avi pulte nalitum labang so ali ba nalitum chu endon long le lo asi long le pota lapen Aadhaar card lapen bank account lage thom dolo pulatang tinalitum la PM Kisan labang so ali ba nalitum chu endun long ikpo lapen rason la pini kachithan ponji pu abang ke dak komantu si la 15 installment banan chithabi ma labang so puthak kanili nalitum panang than pachini pon ikpo labang so aprang jong sinalitum KYC complete pelang pulte nili puthuli thot ponalitum
prabjen pen KYC bang claim ikon KYC claim iglo pulote nalitum aprang pending atangka 11 10 daho 12 installment ba 13 installment nalitum pending check pasta non nalitum KYC jong si claim iglo pulotangte nalitum labang soal le bangke cho endun long ikpo lapen dak dutula nalitum jong si beneficiary di list laing pulot nalitum la beneficiary list long ber ikpe nalitum state lapen district ayu select ikwa lapen kumama men non active way ma kumama men si doma labang nalitum details bangke lang long ikpo lapen nilinon nalitum hana piklang pon ikpo kumantu adet si 15 installment atangka bana chitabi ma labang so putar nalitum banin nili nang than pachini pon ikpo lapen nalitum da screen along tek pon long ikpo 27 November 2023 si 15 installment bana chitabi ikpo lapen da ki tok pon ta nalitum tek pon long ikji the beneficiary who have registered for the scheme will get PM Kisan 15 installment in their bank account on 27 November 2023 halabang sorni sin nalitum account along stame 15 installment na bangke nang chitap ikpo lase nalitum jong si KYC claim kelang polte lapen nalitum jong si copy pine son soni chok che do polte nalitum non pen correction igon non pen pachok ikon mo apithang a problema vedeji mate akisunga vedeji aphanlo lapen labang swali nalitum kilong da prank ji aphanlo la hello adet bang ni liputhon nang than pon thui lepon nalitum stame screen along thek pon long ikpo 15 installment lake 27 November 2023 si nalitum account along chethabit ikpo tangka lapen long ikpo lapen nalitum long confused tui ko answer tangka jangi tangka ki jangi labang ke suri ki thom jang bagnang jang ikpo kalte suri pli pustame non bangke nili update ki long teng bulte asap so ongcher lo pusi nili karjulong la si suri pli nang jangka thek ali pulte nalitum la suri thom bangke nalitum 100% bangke long ikvek po la si ka apply plelang atum stame nalitum jong si apply pulte nili amus stame nang than pachini ponikelo nalitum hala so process claim ikon la penalitum documents jong si choklim pulte nalitum labang so le bangke to endun long ikpo lalo la si pini bangke nili labang so date na ke thanji aphansi nili labang so video bangen na one pic lo la pen labang so video nalitum ka an ma share on share go karbiang long ras tame pelang iknang la pen pachini iknang la si pini video lo mani le pathek pen la ansi labang so puthak na ke than ponji labang ke kangton iglo la si dumi thak mi ka dukawe karbitish 2.0 YouTube channel long kelang ara do an fastame nili hen pen kardom to change